Gamay ang dahong magdayos na naring sinsimaktulan nga nagukad si magtinaw may mantamsi nga maana nga nahuhupong sinuha inday hinugduminala ay ako gad ito mapuno sing gugma ngay man bagong nga masitas gamay ang dahon magtayos na naring singsin magtunaw nga nagbukas sin magtinaw may mantamsi nga maana nga nahuhupong sinluha inday hinugduminala kay ako gad ito'y